dilo tse re di bua ebile re bo re di diragatsa jaanong mme re simolotse re di akanya pele re di loga mo ditlhaloganyong tsa rona ha re sena go dira jalo ra di bua ra di profita baruti ba ete ba riana. We prophesied, we declared, we decreed. Ba ba sa tlhaloganye bangwe ba ba kutlwisiso e potlana ba tsaya gore go bua dilo tse di molemo tse di tshwanetseng di diragale ke go senya nako. Ba ba itseng ba ba kileng ba bala go twe in the beginning was the word was with God and the word was God. Ba itse gore go tshwanetse go tswe lehoko le le laelang dilo le le di tlhalosang gore di tshwanetse di nne jana o di bue. You must declare, you must decree. Batlhaledi ba ba go godimo ba semowa ba re ha o dira jalo you are transcending the three-dimensional world. O tswa mo senameng ke gore wa palamela o tsena mo semoeng ha o goroga gone ko o kopana le modimo ka sebele se o se buang o le ko o se laela gore se diragale ko lehatsheng la nama le madi se bo se diragala ka gore o se laetse o le ko godimo ko magodimong go tshwanetse go nne ja ga o ka ke wa etelela batho ha dilo tse o sena kutlwisiso ya tsone ke mpho it's an anointing. Ne kere ke ha ntshehela jang ka jalo ha le utlwa ke bua go bua nna le tlhaloganye jaanong le itse gore go bua ene yo o neetsweng thomo ya go diragatsa tsone dilo tse mme ha di builwe gore ba re di a reng ba semo they manifest in the physical world. We are here to manifest in the world of three-dimensionality. We are here to manifest 61,000 houses. Di ana malele hatse la Botswana. Dilo tse di ntshehela ja a re di utlwisiseng ka tsela e ntseng ja mme go na le batho ba ke ba rata nna ba ba khala ba ba reng dilo ga di ka ke tsa kgonagala ha go na le batho ba ke ba ratang ke bone ba ka gore mo botshelong ja me jotlhe ke tsheletse go ba supegetsa gore dilo tse ba nyatsang ba re ga di ka ke tsa kgonagala nna ke yo dirang gore di kgonagale ke one tiro ya re ha gompieno go kgonagatsa to make possible the impossible. 61,000 houses, over 200,000 jobs. Risimolla mera khakala ha re helelia go akangwa